kebiasaan. Bon! Cih, kebanyaran ini. Semua kepentingan tadi bere. Apa masih marah maninya gara-gara ke kamar engges baik? Hah? Woi. Yang salin tuh. Woi. Ih, mer duit nani itu lah. Peluk segala. Wah. Parah ya Pak Haji. Parah jasa itu mah. Ai. Astagfirullah. Istri jalan mak deh. Ai. Oh, pamajikan batu. Kudu jasa aki-aki ye. Saya lah, ayolah. Udah tadi. Goblok tuh Pak Haji. Tangkal segede kieu tadi cangkok. Ih. Untuk mah tangkal beringin tadi cangkok mah. Mulain kadunungan. Teu hayang teuing aing. Naon bae si dititah. Segala tah ngecat tanu. Hi. Aing masih tanya kalau ya ke Pak Haji ya, aing. Oh, parah jasa. Oh. Set. Duh, aing mah. Diok. Cek aing mah lol, amun misalkan nyana emang hayang atuh ulah ka istri batur atuh ha. Oh, neangan janda ke ho. Janda loba, parawan loba, jablay loba. Atuh jablay mah ulah. Maksudna aing. Daripada ke Pak Haji itu mending ka urang heula. Ka aing ganteng aing. Atuh mending aing keneh lol daripada sia mah. Terus eta ge salin ge eta daek bae di ke aki-aki ge. Sakinah meureun la. Naon sakinah? Sanajan aki-aki ngeunah. Bisa bae sia ulah. Buset dah. Para subuh ge aki-aki sih. Pan gini tenang tuh meureun tenang tuh. Oh. Tadi ngemejakan meureun sampai bayi meureun. Coba mun aing mah. Buset. Ayo aing. Aing mah dua. Intina mah teu nyangka jasa aing tah ke Pak Haji jeung ka Selin. Buset. Gede meureun eta. Pak Haji merekna. Bisa jadi 1 juta meureun. Atuh urang ge bisa lo aya sakitu mah. Si urang anu tukang maling. Ngajual naon bae ho demi kitu. Wah. Asailah. Ayo. Bingung aing. Ih, pagawean teh di aya-ayakeun bae ge. Kamari tah nuar tangkal sengon make silet. Iraha anggeusna. Cek aing mah rada edan tah Ki Haji. Bon! Udah! Bon! Kau main tuh? Kenalnya nak? Main! Yang pemikiran itu main! 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 Edan sia. Maksudnya nyebut ada kain. Hah? Ngajak gelut. Iya ayo. Ah! This is Smackdown. Hey! Hey! Aduh! Aduh, aing mah. Sa itu guncel. Woi. Gara apa? Wah, resepnya saya nyala gelas. Makan orangnya di Irfan ya. Terus. Saya nyekel salah. Aing nyekel Irfan. Aing nyekel Titis. Terus, ayo. Gabung. Cocok. Hai, terus. Layak di corona. Tendang bitisnya, tendang. Hai, tonjok yang taina. Terus. Woi, udang deh. Ribut terus. Ayo, ajaran. Terus. Ajaran. Segintak. Wah, bolan. Timpa pakai liang tai. Timpa. Smackdown. Terus sakit lah. Bisa baik komen. Gas. Aduh! Manusia ngajar anjing. Gas. Aduh! Udang, Meng. Anak batur. Ayo,
orangnya jasa. Sial si Pastol, misalkan tapi nampolan aing. Lain nampol eta mah, misahkeun. Emang kudu kitu misahkeun mah carana. Kalau Naon? ribut. Lain. Lain. Ngajak ribut sih. Misahkeun. Oh, Lain misalkan. Ngomong ti tadi. Ya, nolong aja. Siapa mau dicolangan beak? Kuy dibantu. Oh, nolongan aing. Oh, nuhun. Minta duit. Hah? Setan si budak. Minta duit. Oh, nuhun. Siap, marah mau lah ke orang. Papa Haji. Masalah ya bangsa doan. Mama, perang cenai bukti. Kayak salah di penjara orang. Udah nyalakan orang, guys. Masalah ya setan. Jangan bahaya. Sial, meski senior rebutan. Karena yang poho nyalain bunda aing. Bunda. Aja. Sial lompatan. Tak Haji, ngenah baje, mantas melak mah. Tas melakan hui mengenah bae. Naon sih? Itu ngenah bae tas melakan hui mah. Ngenah jasa eta mah asakna. Kan emang aing mah petani. Lain hui eta lain hala. Hui berbulu. Ngenah bae. Tenyangka mah tenyangka. Jarlas ya dak. Ada. Ajak atau je, ajak. Kabodoh lah. Ngenah bae pon mah. Warung naon? Hayang kayak kami ya 200-an mah. Pak Haji, tengah aku. Bisa diomong gitu di pura-pura tepak tak. Oi, jenculot. Emang Selina nu parah ya. Oh iya, aing sabah he. Aing kitu mah aing hayang lo ieu, aing hayang. Bisa lu aing ge hayang. Udah jaja. Papatungan ini sering ceban. Jadi, kamana nyan di mana nyan? Sugan kapanggil di jalan ayo. Ternyata kan itu ya. Oh, nggak di muter ya. Oh, wah kan. Benar. Ayo. Set. Iya. Dah, kembalian cepan hayang. Hayang cebanan. 20 tuh. Kan sering 20 kembali ceban. Melak. Melak naon? Ya, melak hui berbulu. Kira tuh. Aing teh kebon. Ngepun. Lain eta. Peka deh. Dok, Naon ieu? kira ihi. Yang ngongkol sih ya. Gara teh kuat ya. Ai, itu. Ih, maksudnya naon sih sia? Kieu. Kieu naon sih? Kira ya. Heeh. Dek bong. Ya, gedai atuh. Sia jeung Pak Haji mah daek. Ih, sia naon sih? Bejakeun ku aing ka ayah. He. Hah? Maksud sia Blesnoy? Bejakeun ku aing sia ka ayah. Aduh. Nu aya sia kuing dibongkar rahasiana. Bejakeun kuing ke Ipa. Aing salah naon sih? Ingat teu ngaku kene belo. Cek tadi jeung Pak Haji kikian aing nyaho teh jeung culo sagala. Astagfirullahaladzim. Fitnah aing sia. Awas sia bejakeun ku aing ka salaki aing. Bodoh amat lah. Kasian aing mah, emang aing mah bener hala. Bener mah kasian. Aing mah kasian aing bener mah. Itu mah bunda. Pencurik. Bun, kenapa nangis? Sama Pacol. Pacol? Wah, jangan dibaik. Emang dapat yang Pacol sampai nangis begini? Disangka begini ya sama Pak Haji. Oh, kamu difitnah? Wah, ayo lu. Jangan nangis. Pacol, awas ya. Selain dia nyantai ya. Ya cepet merek. Jual mahal cenah. Ceknya nama meren. Lah. 20 guys mahal aja si cengeng malah. Segala dek bebeja ka salakina cenah. Teu sieun aing mah nu aya nyalok yang dibongkar rahasiana. Halah. Angge kasihan nek dilaporkeun kitu mah. Emang itu aya tuh Pacol.
Woi sia. Nan. Ngajak kenal siya ke pemajikan aing ha? Kita ngajak nan, ha? Entah. Ngan hayang 20.000 nang ala. 20.000. Ha. Kamu pemajikan aing martabak. Sial sia. Martabak iya ya. Ada berbulu. Ha. Naon sia? Iya martabak iya. Lain. Tah, iya. Udah pun jangan berisik pun. Udah pun ini lagi diurusin. Ya aus ya macam-macam deh. Ajar peng. Macam-macam si kain. Aing mah ngajakan gitu we ka nyana karena orangnya lah nyana. Itu yung Pak Haji. Tanya baik ke pemajikan si langsung. Kamu benar ya bun? Saya bohong itu mah. Itu tadi kata pastor. Orang nggak ada apa-apanya. Bohong. Aing nyolok ya. Dengan mata kepala sendiri. Nyana pelukan jeung Pak Haji. Hubungan naon amun henteu gitu, ha? Pasti kan gitu kan? Terus laju mere duit. Halo. Iya bun. Enggak ya, bukan gitu ceritanya. Ceritanya tuh begini. Kemana? Ih, kan dia Pak Haji. Sel. Naon Pak Haji? Duit sakieu-kieuna diikut meuli tarasi Pak Haji. Nuhunnya Pak Hajinya. Ih, jadi gitu aya ceritanya. Terus nejong cula tadi. Sing cula tadi ya. Nemenin nonggeng. Emang diapain kamu? Iya, kan tadi gitu nih ceritanya gini sama Culo juga gini nih, dengerin baik-baik. Lumayan ya menang permen. Balik. Naon? Merah yuk. Pantas tuh nyelebor. Mantap. Nah gitu ayah, jadi ayah itu jangan salah paham, jangan mudah terpengaruh sama arus. Apalagi itu arus negatif. Oh jadi gitu. Terus arus listrik. Nah, deh pastor. Ya makan apa fitnah baik ya. Minta fitnah. Hanya kebukaan deh gue. Kok itu dulu? Ini pernah ribut gitu. Weh, kuna nih orang ribut? Saya. Pak Haji, saya dipitnah tuh ke pastor. Ngeberi pemajikan aing. Astagfirullahaladzim. Haji, beri. Benar.